نداء الإسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما هل هلال وأبدر الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر الله أكبر كلما نبت نبات وأزهر الله أكبر كلما أورق عود وأثمر الله أكبر كلما أطعمت القانع والمعتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mahuli mga palanggungan hakam Islam. Tukbal na to sa ribu-ribu pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita niyo bihaon na pun halugal kakukuyakan niya. Lugal pagsusujuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in nakabidda dayaw ring hakatan lugal halaw man singgumini. Ang sabab ito, subay hadya kita di malipas tumukbal sin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hawiya sin lugal ini ron na to madawhatin lutuanan di magkabalos. Lutuanan dahon na to pahadarat niya. Amo na amal ibadat sin kita niyo. Pagsusukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, natalos na to in bulan mulia, bulan Ramadan. Amin miyumuhot, singkataan, sarta iuug si mga sila bariman, ahon-ahon yung kabayaan nila mahinang nahadya Ramadan, yung kataan bulan. Karena nakabidda, dahil hakatan bulan, in karayawan madawhat doon na waktu yan. Amin sambil wala piyangandol sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagjaga haipon niya ha mga kamalaikatan niya wat malingkan isa-isa niya in pagjaga kato taniw kataan. Nain ini ha waktu ini mga kataw tay manghuran bang hadya kihatihan na to in gumi bihayaon iuyom katutan yung kata in langit niya in gumi niya iwan singkatan tumbu-tumbuhan halaw mansin langit ini iwan ni singkatan piyapan jari halaw mansin langit ini maita bukun hadya kita niyo in makakayma sin nikmat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan sin piyapan jari makadawhat sin nikmat
amin piatungod sin Allah subhanahu wa ta'ala roon hapagtawahon Laylatul Qadar. Laylatul Qadar duman amuin doon haon gianta sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawahon gasto singkatan ipon niya. Halaw man sin langit iban gumi, jukup halaw sin hangkatahon panaohon sin doom yan. Amo na induman Laylatul Qadar, hasupaya hikapag inumbakan sin ipon niya manusia iban sin jin. Hasabab yan ipagsusukol na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin iabutan kita niyo sin waktu ini. Waktu ipagkukuyag na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkukuyag sa sumagawa, buoton na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in rida niya kato niyo. Buoton na to kaniya habang mayan tiyay makato taniyo in pagtangka na to. Iban sin pagtuyo na to, tumunay sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halaw man sin bulan Ramadan. Karena in adlawan niya siyoko sin Allah subhanahu wa ta'ala induman siyunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunain pag ruko pag sujud sing kita niyo katan tiap-tiap maabutin waktu rum. Ini katantan bal kala-kalaanin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa subay na to daysa ini tantohon in kataan bukon sibu in parsukuan sin tiap-tiap pabuk manusia. Inyan daing na kaniya bang siya nagtuyo nagpaamo sin hinang pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in agama daing hatuhan Rabbul Alamin siya in naghinangkatan sin aturan. Siya in naghinangkatan sin aturan sarta sin waktu siya in nagpi kuno nato siya rahon mag hamatungan. Na in waktu siyukat kato tanyo duma siya maghamatungan kato subay nato yaon bakun siya waktu yan karena di nato manjari ang in lupason in waktu na to karena siya in nagdihil sin kalasig kabuhi hawaktu kita malasig subay di manjari usalon in kalasig hipaglasig-lasig di halaw man sing gumiini subay usalon in kalasig doon haamoy in maksudangkan kita piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala mo ni magtalipon kani. Subay hadyamad tuin tuyuan na to paamuhon hinang. Karena tuntumun na to mga palanggungan na kama Islam. Tingkatan nikmat hibudbud sin Allah ta'ala maripalawman sing gumiini malanyak dakatan wayra makapin. In makapinda amura in paglugto na to himinang simpiyang daakan sin Allah ta'ala. Amura ni marana to magtupadarat niya. Di kita makaramad to pa lauman sin ini sulga atau madtupadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in ibuhan tan sin bulawan di kagunahan sin Allah ta'ala in kagunahan ibadat na to hangkan na isa-isahon niya in pagjaga karena doon hayan bidda in tutong basan bangdaing hatuhan na to Rabbul Alamin in amin pakaradyaan ini ia ayuput na to marayaw subay hadya kita nagjaga kasing ginawa baranta dahil ka waktu pa waktu subay na to ia asubo imbaran na to ubos na to tumunay simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatihon mo muna in ginawabaran sing kita niyo asubuhon na to ay ikaw in ibadat ko yan to kimugdan ba ha? Nakaamo ba ha?
Doon bahasya timindog haamuin piatarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala at awasuy-suy sadya sin mga tao magsusuy-suy halaw man sing gumiini. Amoy nin ilmo marayaw, amoy nin ilmo nakaamo sa sumagawa way puunan day na Allah subhanahu wa ta'ala. Inyang kataan lupas mga kataw tayo mangurang na kami Islam. Matawad manusia, amoy in nagbabayta, tarungan sing kita, bangkaw mag-ingat sin ilmo ini na in ikaw makasud palang sin surga. Hauno in tanda niya. In tanda da, subay guwa dahil halom sing Quran, ibang sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangway tanda, hingkabay takato, subay na to ipag-inu-inu. Ipag-inu-inu na to, pamaran na to. Humati marayaw magkamo sin hinang. Karena ando kailo, mataod-tao naghihinang, di maghundong hapaghinangan, pag-ibadatan, sa sumagawa, wala kimugdan. Mahita, sarap panghindo bukon labay ring ha, daaksin Allahu subhanahu wa ta'ala, amunin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuaning subay, batukon na to, labi-luwa na to. Bang kita mabaya, si makawatok, kita pagkasabunnalan. At ingatan na ingkatan, ibadat din hatuan na to, Rabbul Alamin impunan. Karena inibadat patuhan na to, Rabbul Alamin. Higmut kahiwal na to inikata. Dia jagahan. Karena doon haywal na to ini. Aun pahala niya. In pagruko na to, in pagsujud na to, in paglingkod na to, pagtindog na to, nakaamo ba at wala? Biya, mataod manusia, amuin maniguro sin, karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa, wala nakaato, akataaturan. Atawa nakaamo aturan piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinyon siya nagbabayta kato niyo. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayan kamo biya singkita niyo kako pag sambahayan ko. Biya bayta niyo. Biya bayta sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kudu anni manasikakum. Tawa kamu aturan sin paghaji daing kako. Bukon aturan sin paghaji sin mga tao magdara. Magdara sin maghaji. Pabaitullahil haram. Unuin hibayta nila. Subay na to asubuhon, unuin tanda sin pagyanon muan ba't kaya imaknay ninang na to. Atawa nakaamo na ninang na to ini. Doon han in subay kita maniguro. In kay pagyanon maniguro, hiasubo mo in hinang mo nagduruarwa kaw. Hasupaya kaw makaamo. Sabab in harama Islam di tayo maunsin Allah Ta'ala bang bukon iban yakin. In hati sing yakin, amin tiyan tumuing katan hinang mo aun dalil dahil nga Quran iban sunnah. Bihan yan. Sabab amuan yung piyagbiin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinsum na siya mawapat, taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Yan ko piyagbiin kaniyo, indo parkala. Wala siya imyan, biya sin pagbiin sing kita. Uto, inda, bihay ni kata. Bapa, apo, hinihipagbiin ko kaniyo. Sababin ako ini, magbiing na patuhan. Bukon bihat to. Wala in Rasul sallallahu alaihi wasallam imian, ipagbiing ko kanyo, yarirahi Abu Bakar, mapuas ko. Yarirahi Umar, puas ko. Yarirahi Uthman, puas ko. Yarirahi Ali, puas ko. Why? Sa kiyaon niya, paamoy hindi magkamatay. Buhi sa lama-lama. Kung hindi magkamatay, Quran, iban sunnah, hindi magkamatay. Buhi sa lama-lama. May tain Quran, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon kaptangan sin siyo manusia. Asabab yan, doon kita mabuhi
injantong taroon ha Quran. Bang mabuhi injantong mo sing Quran mahamulya, di kau kaunon sin lupa. Di kau makananam siksa halong pakuburan. Amuin sumapaat kay mga adlaw kanakan. Amo yan, bang nato na ipatyan marayaw. Yasud halong sindaghal nato in Quran. Misan pa aun dosa. In pardusahan agad hikasud palom sinarka. Sampai hawak tu biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang pasuro nin tao yon palom sin narka pasal sindusa niya. Similawak in Quran halom sindaghal niya. Ya Allah, ya din kali pasurun mo intaw yan palom sin narka sinyaw na palom sin daghal niya. Yan din Allah subhanahu wa ta'ala na sapaatan na siya. Nabango yung isang luon halom sin daghal mo awon. Amo yan insuway paamhon na tuhinang. Ando mga katawtay manghuran. Bukon impagkugpuyag na tuhad law inibat karna in kita niyo nakasiguro na. Di impagkugpuyag na to doon hayan kaamin nakaingat kita niyo sinhinang marayaw ka bulan Ramadan. In bulan Ramadan hipag mamahil sadya dato taniyo hipagbiaksa sing ginawaran na to kasupaya makaan kita niyo himinang simpiang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsandal kita niyo sin adlaw kasupaya makaan ginawaran na to tumunay simpiang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon impagpuas sa magsandal sin adlaw gantian sin doom ing kakaundo na nilong barang. Bukon na sumagawa inyan katan ganta-gantaon na hadasing kita. Ba't biya ba ita sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sangi lang niya lulunan, syarrul wiya. Sangi lulunan amo na yung bawat. Sin manusia. Wa in kana la mahala. Bang wayron dapat bagsubay siya lunan, bahagyon na to magtuo. Tuluson li ta'ami. Ang kabahagi sintuo pagkaon. Wasuluson li syarabi. Ang kabahagi sintuo, hikaruang kabahagi, intuwig. Lamod ng Diyos, ingkata. Wasuluson li napasi. In hikatong kabahagi pag napas. Ayaw na to para binuning kakaon bihan. Amin di na kita misang makanapas. At awa tuwid. Di na kita misang makanapas. Di subay bahagyon magtu. Hanggang na sa ini kita nalibuwong na inuno. Insakit halaw man na to ini. Hakuan. Timibaw po hospital. Maita. Pasal sin pagkaon. Tumtumun na to, yung pagkaon, sumud palawang simbabat na to, bangdi karausan, pusaton, sin, tinain na to, mabalos siya. Bang siya mabalos, di na siya makagawa. Mahalo siya. Bang siya mahalo na pagkain na rumahan, inhalo, pakatan, udyot, pamarananta. Kan na may inuino ka, uno'y sakit, gimugdan kayo mo. Nalong niya, dito ha atay. Atay. Liver. Bukon atay jantung. Diha. May ita nakapa atay. Sawa ba mo nin lawayan singkatan kakaon maglano kaniya. Huwag magtukatan ang pasya. Dumagan pagkataan sin udyot pamaranan, udyot kuan halom sinini parantayon kata. Maghiwal katan, maghinang inyaon. Na in katungan ginhawa baranta sin katan hinangta. Amod. Ang kanna yung mga sila nakahati nag-ingat sin tungod papangkala. Pagkaon, pag-inom, piya ba'y takato taniyong daisap
inyaon katanta, subay ra isa bukon mataudin, at awa pagpalando si pagkaon. Kan nakita pag-ianon si mga sila, labi-labi na lang ni mga nutritionist, na subay lang niya kuha, amin makaan hadya, bihan niya na supaya makaan, dahil sabihin pamaranan ta, himibal, bihan to. So makaan, dahil sab gumawa, inlumi, dahil halam simbaranta. Batimbaytan nila, yung sa rayaw-rayaw, makaruwa siya gumawa, dahil habaran mo, mahapon iban may naat, inlumi, dahil halam simbaran mo. Bang siyari makagawa, tumung halam simbaran, doon may nang sakit. Kabiyaway tasin mga doktor Arab na kauna, lang niya, al-ma'datu baytudda. In babat, bay singkatan sakit. Bay singkatan sakit in babat. Pihani. Namo sa inya supaya kita niyo maanad na, mabuas in bulan Ramadan, mabiyak sana kita biyak dasin in kita puasa imbiyak pananamanta. Amuan in subay ayaran ta supaya rin makuhilain ang malibadat na to, kialos na to sin adlaw ini. Mga katawtay manghuran na kami Islam. Nabang na to, kaayaran in ginawaran na to, jiyajagahan na to, ang pagjaga, biyayta si mga sila ulama, dua yung pagjaga. Jagahan mo, haway pa niya mabot inhinang. Ibang pagjaga mo, sinamin, miyabot na inhinang. Biyarin yung pagjaga sinamuin, huway pa niya mabot inhinang. Yang pagkausong himinang, taliun mo na, bang hikarayaw kay mo at away kakangi. Makaruwa, makato, sambil makahangku, taliun mo. Bang hikarayaw, uno-uno pakaradyaan, hikamula sing ginawaran na to, sabay na to, matali muna. Lami-lami na tuod, in hikalarak sinang malibadat na to. Angkan na sambilin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, magpangayo, dua apa Allah subhanahu wa ta'ala, di siyamiki, uno, makapagbaya hagin hawabaran. La takilni ila nafsi tarfata'in. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ay mutuda ko pangandulan pawaranku, misanda ko man ang kakulap mata. Mahita, sabab kita'y maghinang simangi iban marayaw, baranta. In syaitan hakuwa, sin baranta, humakasakas sadyan. Bang pagkita sin syaitan, himarap na kau pabukun amo, yan to na siya kumawas. Parayaw niya nahin, paghakasakas ka to, sampai rin na kita makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, imuna muna ginhawabaran ka. Inhakasakas sin syaitan, dahil harapit palawa mo, ihakasakasan kau isang sin malaikat, dahil harapit patumo. Marayaw iwan mangi. Marayaw hindi nga malaikat in mangi dengan syaitan. Ang kanna sambatanda, misan isa-isa mo yan, maglantasakan isa-isa mo, mag-story ka. Bang isa-isa mo raroon, nagpapanaw-panaw pa mga lokal-lokal biha. Ang mga longkatian isa-isa mo, bibisara sa kan isa-isa mo. Maita, pasal duwa yung magkakasakas kayo mo, mangiiban marayaw. Labi-labi na tuon halong sin, amo hindi sumud mo ni malaikat. Yung pagtawag sin kita CR. Naroon ha. Inda dinisimay ng simano siya. Hangkan na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbiat ka to tanim. Bangko sumud pa CR. In hitingkang musiki mo, muna-muna, lawa sumud. Ang pagkawin niyan, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, ya Tuhan ko, magpatiliw na ko kay murang hasaytan o sugiban babae. Sabab yung nagtatakad kay malam CR. Pihan niya. Bangkaw kumuha na. Tinitingkang mo pagwa, sige mo pa to. Pagka may opra na.
Ghufranak. Ya Allah, ampun aku. Ampun aku, ampun aku. Bang takiya ingatan ingat tu kataan in pagsud mo palom siyar ibadat. Gumawa to rin halom siyar ibadat. Masya Allah. Katuy kuno yan. Way say ni lupas sin hinang nato bang kita makadha aturan sin agama diarasin pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab siya magpaamo sin hinang. Magpakog dan sin hinang. At sabab yan, bang hadjeng katan manusia, makaddoon na amin kakahinan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, way siya ni magtungga kali. Way siya ni magsulang manulang. Sa may ta matao din pagsulang manulang. Pasal sintao amoy nag-aabo-abo sinsikin siya maingat. Magdarungan sin pagkaradyan, pag-aagamas hindi namin sa kaingatan. Tali-talion niya hadyan. Napasal isap si mengat mamisarahan, makawa kau simbisaran niya, makap na kau kaniya. Sukata indalil, dahin kaniya. How no tuwan intanda kaparat sayan, simbaita mo yan. Long niya bihay ni ba, beta singguro na mo. Nabukon na mo. Inguro, kaunahan indalil. Kaunahan indalil, di manjari hipagdalil, inguro. Sabab inguro humajat dalil. Naamo sa inihangkan kita naginggong halomsin punutay. Na inyan katantang hikmat day sabday ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab lunon niya rin gumi. Lanya pun day gumi, mansin luon niya katan. Bang di tumaud in, sumulang kaniya, di maluning gumi. Bihatnya. But sambilin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyan tunia kato taniyo hadwa hadis. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ingkatan lang niya umat kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makasud surga. Amura hindi makasud surga, hindi mabaya sumud. Ay, long si mga sahabat niya Rasulullah, hindi mabaya sumud. Inangis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo si magtaat kako amuan in makasud surga. Isiyo si magmaksiat kako amuan hindi mabaya sumud. Nakita kau yan? Tumabaya, hindi mabaya sumud, mataod din sin. Amoin mabaya sumud. Naita, sebab biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis, lang niya sa taftariku ummati ila 73 firqah, kulluhum finnar illa wahid. Inumat ko mapulak kanat pakapituan tagtong katumpok. Kapituan tagtong katumpok. Ingkadaan makasud narka. Habuk din di makasud. Narka. Isiulong niya ya Rasulullah hindi makasud. Narka. Amo na yung nagtaat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habuk da. Dahil kapituan ka, to. Nakita kang kuno sing kahalan. Bihar. Apas kataan pamataod. Mataod kami lang niya nanghihinang. Ini ito bang mga eleksyon, kalo-kalo, magkawa tao. Kamu lang yung bunal, sabab mataod kami. Yung pagkikitaan bunal, amin nakaagad sa raksin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakabutan doon hamin piagbin si Rasul sallallahu alaihi wasallam, binin niya kato. Binin ko kanyo indo aparkala, Quran iban sunnah. Amuan in ika among sinhinang na to. Doon kita hayat. Na inyad to katantan mga katlaw tayo manghuran. Kadto inyo kuno kapituan tagtong kabahagi. Kapituan tag dua palong narka, hambuk da in makasud palong surga.
amo rin nagtaat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabab yan suwehad niya kita rimutas sa sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tumtumun na to ingkatan hinang na to bang takitaon amo aning pagtaon katan sunnah bang miya makata katahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan. In Quran yaon da imaaway kaniya in sunnah sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam magpaamo sin hinang magpatarang sin uno-uno ng kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna ilaykal kitaba litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim. Yanauhan namo kau ya Muhammad sin Quran hangkan kau dia magpatarang kanila sin unuing kabayaan sin Allah ta'ala kanila. Dahil na Quran. Napatarrangun paamuhunin hinang. Bihaini imma patut hilang. Perkara dunia baya si manusia iminang sing kabayaan niya. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk waktu kita niyahin magtatanong hulma. Kawaunin daul sin hulma usog yaun ang pasipakun pinhalaw niya ito, biya sa pantun tirigo. Ang pahibod-bod man ito paamuin, pulma, babae. Unay nalisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law taraktum la salaha. Panginoon lang niya piyasaran na hadya, magbunga na siya. Bukod na perkala niyang pagbabunga, Allah ta'ala magpabunga. Patarak na. Tinggalan na mo, long si mga sahabat. Pag-abot sin musim niya, sarta nakalabay ni sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam pa, mga tao yan to, nag-andok na katansin kasusahan, na ita, may nagbunga. Nga niya, malinahnikom, ano nang kimugdan ha, ini, pulma niyo. Nga niya, Rasulullah, nagiyan ko isab ka mo, bang na mo pasaran na magbunga ra isa-isa niya. Bihan. Napatarak nga, tinggalan na mo, pangahad kayo mo, pagtaat kayo mo. Nakahati in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuok ga. Bungang kahoy, halaw man sing gumiini. Subay siya papagtiyaon mo na murain. Ulma. Subay hinangon bihat, doon pa siya magbunga. Naunin nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kana min amri dunya falakum antum. In kana lid-din fa ilay. Bang perkala pag dunya kamu na magpising kabayaan niyo, tatanaman niyo. Kamu yung makaingat doon sa perkala pag-agama kari kamu kako. Lord sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihan. Na bang perkala agama harap na to pa Quran, iban? Sunnah. Bang perkala pag-usaha-usaha lang sing gumini, ikaw magkabayaan mo, magtatanaman. Bang kau mabaya, mamingit ka na subukaw ha mga tao maglalaut-laut. Bang kau mga suusin pag-uma, kadto ko pa mga tao mag-uma, magtatanong-tanong. Ayaw ko mga suuma, magtusin pagbingit pa mga tao mag-uma. Biya. Mga subukaw pa, tao amoy tagdapusin hinang. Dataw ng Pangindo sing kamahasan, lang niya, hikajato sin hinang mo, subay ingguro mo hinang. Naroon kau himinang, hangin hinang, biya sin, paghinang sin tao na hinang kani. Bihansa. Pagkala pag-agama subay na to harap pa, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan, pagbarakatun katutan niyo, in waktu na to ini, tidak kita makapahawa sebab na imparkala sing kita, halaw mayan kita. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, bangman murah-murahan makbul ingkatan amal ibadat na to, beserta inyan jagahan na to, ginawaran na to, ando, intibot na to, habulan Ramadan, dahon na to, pakataan bulan.
susungon sing kita niyo hasupaya ri makuhila in amal na to yato na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in amal yato na nakauna aun waktu makuhila pa mahita makuhila bang kita mamakai sing kabayaan tabukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mataod hikamula sin amal kanari kita menjari maniguro taon-taon di katiyo-tiyuan nagdugal. Indugal biyay tak gatot taniyo babon min abwabi iblis. In pagdugal lawang susuran daing mga susuran iblis. Syaitan. Nasabab yan bangkaw dugalan tingkod ka. Bangkaw yung pamasiin dugal nalawi marayaw magayon na kao madto. At awa pa mayo na kao. Supaya may gindukal mo. Sabab indukal yan, mangdahi pahikalaraksin ang malibadat na. Bating yan, in gumuyod gato, iblis, iba na nakapunin. In hinangunta doon ha, pamiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haythu makun. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Subay doon naran halong daghal ta ing kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin pagyanong kabuga pa tuan Rabbul Alamin. Kabuga sabab siya yung nagpapanjari kato. Nagdihil sing kabuhi kamatay ta. Saroon doon bang karayan niya tangsuon din kato ing kabuhi maaon nito. Sabi ito kita mabuga harap kaniya. In kita riyak mag-ibadat di hadunya ini, ayaran na to, inibadat na to, pasupaya rin malawak din kato niyo. Biyarin pagayat. Na, in pagayat sinamal, doon hayan, bangkaw diugalan, pindahin. In itikad muharap patuhan Rabbul Alamin. Pangandulan kaniya mayta, wayron jumato ang sulak uno-uno hinang halaw man singgumi bang way pagbayak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misang pagkakahinang si manusia. Di ikaw makapadya to hinang bangin Allah subhanahu wa ta'ala ri magdul kayo. Bakas na saan kaya sulayan sing kita rin. Numaw ko rin kabay mo, tiyan kali mo bang muharap pakain. Pagawos ito dalawa ha, panganal mo, minuin hadya ka pabay, wala natalo sininang wala misang kinugdan. Mahita. Sabi na Allah ta'ala, wala nagdul kayo. Bihan. Sabi awita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap mau koring habay mo, aun doon dua tumpukan nagtatakan. Tumpukan din na malaikat, tumpukan din na jin. Pagbuha mo sin lawang, hauning ka, agaran mo, amo at yung jumatukay mo. Sa atum tumaing katan, jumatukay mo, kaya susulat hakadar mo. In kadar pagyanon, siulat yan, kato taniyo, jukup-jukupan, way kulang niyan. Aun narka na to, aun sulga na to. Aun dayaw na to, aun ngi na to. Hangkan na kita, biarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala aturan supaya di kita niyo makaharap pakangian. Tingkatan piyag mangi sin Allah ta'ala yaw kaumaw. Dihanin subay agarun na to. Narang jumatunay hinang mo, ingan niya to kaba. Bukon na kadar. In kadar sulat pa, wala pa di majato. Yan to halawihil mahfuz. Biya na sin kadar amuin piara marisin Allah subhanahu wa ta'ala pababaw sin gumi Lailatul Qadar angkan na tiyak kadar sabab wala pa di majato amin pajaton halaw sinang katahon in budget katandeng Allah subhanahu wa ta'ala yaud na naramari pababaw sin gumi bihan yan na yaud na syukuran singkatan manusia iban singkatan perpanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan. Nah, sabab itu demikian suai natuk jagahan. Impag jaga sin pagyanon, amin jaga sin jimajatuna, bang jimatukatuk pamangi,
Tayo maun na to sa roon doon, ya Allah, nasa ako. Ampuna ako, ya Allah. Di ko na pagbalik-balikan. Nasa ako, ya Allah. Nalaong ako, ya Allah. Di na ako mag-isa-bisa. Sanggupan mo sa roon doon. Dahil na bangkaw rin sumanggop na masira di marakaning pardusahan mo. Pihan yan. Naamod to hinangon na to at supaya kaayaran na to inang malibadan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mga palanggungan hakam Islam. In adlaw ini yariin mga malaikat hababawsing bumi. Tiap-tiap lugar iabutangan sin mga beriman Muslim. Tiap-tiap kabayan aun doonhan malaikat nagkakasud ka to kamura kumandit na karmukan ng kasud niya. Ya kamu mga Muslim, guwa na kamu rin napabaybay niyo. Kadto na kamu patuhan niyo Rabbul Alamin. Kunin pagyanon kadto kamu, madto palugal amoy inpiyag tatakamahan pagpunan singkatan Muslimin. Biya na silukal na to inyo. Biya. Amod in aturan niya sambil wita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw manaw ring habay mo lumabay ka ring haraan harap madto pa masjid bang siya masjid ataw madto pa amin lugal mahayang makutat maagad maubusing katan doon magsamahayang amok lugal yaon bangkaw mo inababay mo ayaw kau lumabay pa amin bakas piyaglabayan. Mahita, sa matawad malaikat yaon nakarandanan, sumaksi sin ikaw gimua, di ma naghamatungan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sartain sila yaon nangangayo kaampunan pa mga sila mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod sila nangayo kaampunan pa, ginhawa nila. Sa sumagawa, mangayo sila kaampunan, hikuan ya Allah ampunan, hikuan ya Allah ampunan, hikuan ya Allah ampunan. Amo ito yung mga malaikat. Hangkan na, pagyanon nagdarasin barakat, induman sin Lailatul Qadar. Sabab in katantan, karayawan indiara nila. Wayron kangian. Labi-labi na, hajaman sin, ini pagpuasa sin kita ng Ramadan, giyakakutan yung mga syaitan, kata. Yung mga tao mangi. Yan. Nasa, ay ko may ino, may talong mo giyakakutan yung syaitan, pag-usap, kakitaan mo mano siya doon. Yung kakahinang syaitan. Sabab yari ray sabgato. Aun day sabngi dayiran dayawta. Aun yan, waktu roon, gumawa. Sa unuin hinangunta, bang aun ngi, natabunan ta sindayaw. Biar na sin hadis, biar batakain. Pagbabuak pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, biar ini pagtabon sin Mariaw. Ay sin Mangi, sin Mariaw. Biar ka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa lingkat-lingkat pagpatumtum katutan. Sil man kata'at. Wa'ati man mana'at. Sumpata intaw mamugtoy kayo. Sabab law si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya sumugpat kay mo sumpaton niya isab way ra kaon nakasugpat. Sa sumagawa bang niya kaw bugtuan sumpatan siya ang pakaw nakasugpat kani. At ina ikaw yung nakatayong babaw sing karayawan. Amo ti maksud niya. Wa ti man mana'at
Bang kau piyang ikutan niya hawak to siya mataw dalta. Bang ikaw na yung nakasubli, nakawakaw alta, kakitaan mo siya kulang kaos dihil siya magto. Mahita mo siya dihilan. Makakakaw kalakuan iban barakat iban sin amal din kanya mahita. Sabab magkilahi kamo. Kaya bang uman siya hawak to nakatumtum siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impanumtum niya pa Allah subhanahu wa ta'ala ang pahala, tumtumain pahala niya, may dasin pahala mo. Nakatawad siya. Nagsusun siya. Dimayaw siya, tumtumain dayaw niya. Nakamakaw dayaw. Dahin kaniya, pasalsin ikaw, siyo ini uno niya. Siyugpat mo siya, santa, tiyabang mo siya, hawak to ini ikaw. Yan ikutan niya. Ita to yun. Narangaw kami, ang hitilo kayo mo ay nakaw imipa. Ayaw ko sumambag, pamangi. Sabab, in gumawa dahil hasimod mo mangi yan. Sukna, ingan niya. In sukna, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maglibutan halom sin gumiini maglawag sin subok niya. Bangway bugdanan, magbing magtupasimod giwaan. Namita ko sumambong kasi magbinda kaniya. Bihan saya ay nagkaw sumambong mayta in gumawa dahil hasimod tabangi sukna yan. Lando yan mabugat dahil sin virus sinamin COVID-19 ini. Nakita sa labing masakit jantung mo. Bang jantung in masakit di mo ka na naman yung sakit magkabuhi pa. Subay na mugtuin napas mo. Pag buktusin napas mo, dito niya na ka na naman in bisa sin sakit dahil di hadathal. Amo na yung lumi, di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala paaw ng sinubok ng manusia. Igir jangki, kito-kito, inyang gatan lumi, labi ring sin virus, COVID-19. Gamayan yung COVID-19 ini, habok ini rapat dengan Allah subhanahu wa ta'ala habang tao beriman. Habang mayan ini ikaw nag-aayat, sing ginawaran mo, limatangkis ka, limalakaw, sinasupaya ko rin malamin. Sabab biyaway ka nakato, in sakit maglamin, sumay resap ko magali. Kaya inasalan sin sakit, wayron paglamin. La adwa wala tiyara. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayroon paglamin sin sakit. Sabang siya aon dumatong sakit maglamin, inyan mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya na upalaw sin tumpukan si manusia. Namayta ini, kaya na ukato tanyo lapay ngayon dunya ni katan, kita kamo sin pagmasyat si manusia alam sin dunya ini. Abe sin Yima tuha Israel yaun. In Israel yaun, kapin yaun sin yaglunan Hitler palong sin gas chamber. Kiyawa si milikan iban British ang padiya maun pahula pa Palestine. In sila on refugees doon na lokal yaun. Wayron mo hula nila roon. Sabab yung pagtawag kanila, hatin po nakauna, wandering Jews. At isang wandering, wayron lokal. Maglaan na siya singkatan naman. Kiyawa si milikan iban British diya ngayon palokal yaon, lang niya sila ini unuhat siya. Lagi lang si Bahasa Arab. In sila ini refugee. Sabab sana sila Hitler. Nah, doon na sila naghula. Kaya tabang sin milikan iban British. Sampai limago nakawak sila hula. In hula pagyanon kanila bukun. Hula sin Palestinian. Ngayon, ini suway na ito sa batihon. May nakawa din kanila. Dahil isang kanila. Biha. Kaya na simula na ito, may nakading kato. Dahil isang kato. Hanggang nakawa din kato. Suhon na timbaran na ito, may nakawa din kato. Si Chatro, pinsuko na ito. Dahil na kato. Biha.
Sabab naigid pag-ibadat pangandol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paran na mo, kaya pagsuy-suyan. Mga classmate na mo. Dito lang niya kamo sa Palestine, pang makarog na bang as-salatu khairum minan naum. Insan bahayang labi marayaw rain simatug. Nagkukulang lang niya, ang katino patasang paymian, kagabta, puting mo sa innaman nawmu khairum minas salah. Imatug labi marayaw rain si magsambahayang, ang pahibutang magbingin o pauan, matug, di magsambahayang. Naon, riyang panawagan sin Allah Ta'ala mulka. Yan. Nasa babian na liputos na indunya ini sing kataan maksiat. Takadway na tangkisan. Nasa babian panawagan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mulka. Sa imbariman doon ha, nando kayo, di malugpas sinamal nila. Habang mayan nag-aayad sila. Ba't hindi madyato halaw man sinula na ito, inibihayaon, impunan yan, inatura namin na panaog bihaon ni hinang singkatan alam dunya ini. Tingaga mata. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangaon jumato halaw man sinhula, sakit, maglamin, ayaw ka mo magtupahula ito. Bang isang kumugtan doon haula niyo, ayaw ka mo meeting haula niyo. May ta. Bang kau magtumalamin kau. Bang kau isang meeting haula mo magtumakalamin isap kau. Nabukon ka na mo na yung bihaw. Pangindo sin aramasal na kauna pa. Biyabay taasal. Napagus bang dukal isap kita singkata. Ay di na kita misang pasambahayan. Pag-ubusin maruhal yan, ito, ripay sa bakong magsasambahayang kaming Diyoko. Yan yan. Nahando, pa-Diyoko po na ito na ibadat na ito. Yan bin, sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam kato, kanyo, kahinapusan si kawoy niya, kahinapusan si nutba niya, salo kang sapo. Tambahayang niyo, in 5 waktu niyo. Muna-muna. Wa'addu jagata amwalikum. Tukbalan niyo in jagat sinalta niyo. Mayta, kau magjagat. Sabab maksud si kau sinalta iulinan. Bang siyari mo masutsi, nagkaud na kau sinharam. Suway siya sutsihon. Bang nagkaud na kau sinharam, di natay mo sinallahu ta'ala yung pagsujud mo. Ibadat mo rin natay mo. Karena kita ayaran. Namita ko mag-ikot si mukun na kayo. Alta naigding kayo mo. Bagdiuhal sin Allah ta'ala kayo mo. Tawasuko mo. Kayo mo ramasing. Ay nakaw masusa. Naita. Ikimawa din kayo mo magbayad siya kayo mo hadlaw akhirat. Unin pagbayad niya. Amal niya. Higanap si amal mo. Namita ko masusa. Pangautaw na nanguli kayo mo. Nangawa sin alta mo. Sin kayo mo raasan. May ka pa ka magtugal. Sinagagangi, pasibigan tong mo. Ikalarak sinamal mo. Namo ito. Nayari kahinapusan mga kautay manghuran. Pagpatungtong ka kanyo, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat din kan Ibn Abbas, Idza kana yawma 'Eidil Fitr, habatat al-malaika ila al-ard fi kulli baladin fayaqifuna ala afwahi sukat yunaduna bi sautin yasma'uhu jami'u man khalaqa Allahu illa al-jinna wal ins. Ya ummat Muhammad, ukhruju ila rabbin karim yu'til jazil wa yaghfiru dhanba al-'azim. Fa idza baraju ila musallahum qala Allah azza wa jalla ya malaikati ma jazaa'ul ajir idza 'amila 'amala wa yaquluna ilahana wa sayyidana an tuwaffiyahu ajrah fa yaqul ushidukum anni qad ja'altu sawabahum
min siyamihim wa qiyamihim ridai wa maghfirati. Wa yaqulu saluni fawa'izzati wa jalali la tas'aluni al-yawma shay'an fi jam'ikum hadha li akhiratikum illa a'taitukum wala lidunyakum illa nadartu lakum insarifu maghfuran lakum qad ardaitumuni wa raditu ankum. Hadis mahaba. Baita sing Rasul sallallahu alaihi wasallam punaltun in kaaunan jumatu haadlaw Eidul Fitr biasin bihaun numaog yung mga malaikat ding atas langit. Maripa ginlupaan salta tupuran nila ingkatan guguwaan sin manusia ding apamaypay niya. Doon sila haon nagdadaga. Ang lang niya indan guguwaan nila sin biasing kita ini. Yari kita hang kalungan mataod yan tumalaikat nagdadaga amuin kita nakasuod bali pawak lugal tayo. Iwan sin kalawang-lawangan sin pamayway na to. Yaon na hipo sin malaikat. Doon ay aon lang niya tumawag na sila yung mga malaikat yaon. Sin tawag makusog sa sumagawa wayroon doon ha makarungog ding hamano siya iban malaikat iban sinini mano siya iban jin. Inagi ya kamu mga umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat na kamu dahin ha mga pamaybay niyo dumamag hatumaat ini hamatuman iwan sintuhan niyo Rabbul Alamin. Amin dimihil kanyo sindirihilan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha mga hilil niya kaampunan sa lago-lago, misan biya din lago si Tabdo Sahad, bangkaw nagbalik harap patuhan Rabbul Alamin, ampunon kawak ko yan. Doon na yan, bang sila lang nga rumatong na palaunsin, lugal, pag-ibadatan, biya sin kitabihaon ini. Inakisin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamo mga malaikat ko. Uno ha, intong bas si mga tao maghihinang. Tao maghihinang, puno ba itong bas kanila? Inarisin mga malaikat na Tuhan na mo. Wayroon dugain hinamon mo kanila, bang ibarat maggadi, tukbal mo kanila yung gadi nila. Biya si pagtukbal si mga tao naghinangkay mo, tukbalan yung gadi nila. Biyeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw pagtukbal sin gadji amin hulas-hulasan in tao diaak mo itukbal mo na kaniya bukod mo utangon pa konsum na tawa ko nisa di amin yaon timuto in pulas niya hinuhan mo magtuy-tuy parsupuan niya amo yan na doon hayaon laon sin Allah subhanahu wa ta'ala ushidukum, ya kamu mga malaikat ko, saksi kamu haadlaw ini. Ako, hinang ko na lang niya, asal kanila tiyagama, intutong basan kanila, dahil nga pagpuasan nila, iban simpa, sambahayang nila sindong, uno'y tungbas, rida ko kanila, iban kaampunan ko kanila. Amo at tungbas. Uwa sampai imianin Allah subhanahu wa ta'ala harap na kato taning tata wa yaqulu saluni pangayo nagamok kako lang sin Allah ta'ala intiyawag ini kita niyong kata bihayaon pangayo na kamo sing kabayan niyo pangayo mo nabihaon payri pakita niyo napupul sukatan niyo na pa Allah subhanahu wa ta'ala yung kabayaan niyo saluni pangayo na kamukako, pawa'izzati wa jalali, la tas'alunil yawma shay'an fi jam'ikum hada, li akhiratikum illa a'taitukumu. Wayron hambuk sukaton sin ipon hawaktuin ipatuan Rabbul Alamin. Sin pag-akhirat nila, buat balay kanihil ko na kanila.
Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kamu mangayu pa Allah subhanahu wa ta'ala, pangayu aniu inumbul habu. Kung inumbul habu, pangayu ang natu in jannatul firdaus. Ang inumbul habu sulha. Kamu ating subay pangayon na to. But di tumuk Allah subhanahu wa ta'ala mangayu ko si tiyo-tiyo. Di tumuk hajat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kau mangayu si labi. Kamu ating kakuyakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Lihat. Wala di dunyakum illa nadartu lakum. Bang kamu mangayu si pasal pag dunya-dunya niyo. Law sinallahu ta'ala nakitaon ko na bang nanjari at tawadi sa pangayon na to bihawon in adlaw akhirat amin datunganan sing kita niyo katatan in saripu magpuran lakum nauwi na kamulong niya pakabaybayan niyo tiyukbal ko na kanyo yung kampo nanda hindi kako mahita tiapag rida niyo ako tiapag rida niyo ako kanyo na nagrida na ako kanyo long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal sin hinang na to indaakan sin Tuhan na Rabbul Alamin. Namo yan to mga katawtay mura. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا Muhammad. Ay Ustaz, mangayo ako kanyo kataan kamaafan. Bangawon din na mga wala niyo ya kaya amuhan din mga kaptangan ko na inyo to rin ka ako ibang ganyan syaitan na bang sa upang makimugdan taubig ka to tanyo sinallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mahinang yato ang iintitukanan sing kita niyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala dihataruhi na to sambil dahon na to padarat sinallah subhanahu wa ta'ala magsubur kanyo kataan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.